voin march ni som panga sang ni som ni pakhat po khan Myanmar ram chung buai na chu azual kai zongin alakal zela nimin pathian ni a buainan ha satak chhuak ta ka thizat po pung chho zelin nunna chan za chumi somsari pathum anita ani nunna chan an tam chan hi sipai le police ten lung oilo na lan tir tu te rala tanga omjenei taka an ka wang ni angai ni in an kap live video hi diod Facebook page a mu tur a nge ani sipai ta chuan insane le hlayang tayak township in po na yang guna ongjaya le ya tangin mi puipung khom le chen na in an kap chia mani mitam taken nunna chana Chinese factory engemaw zat halani bokawang hian yangon township pali north dagon south dagon north okalapa le dagon seicha ate thotan nia trangkhan martial law an kalpui vele pathian ni zana trangkhan yangon township pani leng taya le soipi tha ate martial law hi kalpui alo ni to ni martial law kalpui ani ta ka wang hian martial law an puan na bial yangon region na military commander chon thunei na pum hlum anei ta a an du in mi an dapin an man theya an rin lel zong po loka plumta se thiaman chang thei don ti na ani rampuma mobile network ti top vek ani awangin mipuyan buai hle mipuilung oilo na lantir tu tele journalist ten mobile phone atanga buaina thlen dan le rong taka sipai chet dan an live thin awangin sipai thunei tu ten anti top ta ni in an soi mobile network man theilo ma se broadband le wifi ang chiero azona jansom ni pakwa zat anti top nuwa voina tangkha na man le theito ti internet monitoring service net block chuan an soi February ni khata tanga sipain thunei na an pong lang nuwa poisoi lowan ka hlum tamber ni nimina mi somsari pathum lain nunna hlutak an chan nuwa voin khan poisoi lo mi som panga lai an ka phlum le heti hian sipain ni somli pathum chung thunei na an pum hom nuwa mi za somriat pathum nunna an lak sak to ani nunna chan za chin chia tu Assistance Association for Political Prisoner chuan sipai nan man mi engemaw zat chin riat lawa an omawangin atak taka chuan kan chin chi aya tam hi nunna chan an om nge yang anti nimena mi som thum pasari lai ka hlum an ni namun playing thania township yanguna voin chonu khan lung oilo na lan tira pungkhom te jinga pathum ka hlum an ni le a hliaman omnual Mandalay region chung miagina po meiche pakhat telin mi pathum ka hlum an ni a mi engzat chi enge an ka hlum ti riat alani lo an kho pui lian ber dot tu Mandalay a hian chomalam khan mi pahni ka hlum an lo ni to boka aba kho pui ranga mi pasari ka hlum an ni bokani boruak ral muang lo tak kara po mi pui ta chuan voin po khan lung oilo na an lan tir chun zom zela janindar sari atanga dar ko in khar khan kho pui ranga sathau khon var chi in sipai sarkar du lo na lan tir chun zomani nimina boina na men lo chu ana Lying Thainia Township sipai lut tur te dan nana Mayangan Township bayit nongjang sona thil an tian khom thur te chu tukin jingdar ko thleng po khan alakang khuvung vunga indona mual ang main aku pher veng vungani tun hnaya Raipuar pakhat rong taka sipain an ka hlum an du lo ziale sipai sarkar laka an lung oilo zialan tirnan an thian nu thlawang havin Raipuar rualin voin khan lung oilo na an lan tira an huai senin an fakom hle Myanmar mi pui za somriat pakwa point pariat zet te sa khovon Buddhist sa kho pui thiam te poin sipai sarkar du lo na an lan tir chun zom ve zela pathian ni a miat tong monastery Mandalay mi an lu chila an dap thu ta wang khan an thinarim hle ani sa kho huai tu te za lo na top kho kani ti in kumsang ni pasari saffron revolution atel apar Myanmar apui thiam te chuan rampum huapin atrula ni phot chuan lung oilo na lan tir na ma kan ruai le ang anti Waimo kachin state ta chuan sipai du lo na lan tir dan danglam tak ching tharin mithi to thelharau puala lung oilo na lan tir na hunan mang Waimo khomi pui ta chuan zana mithi to thelharau puala plaka chi rang siamin chuta chuan keini tharau te hian sipai ro rel na hi kan du lo tuntrum revolution a hian kan hlotling ngei turani responsibility to protect R2P kan mamo ti zia na ma sathau khon war an chi eng chua adang dai hle ani voin vek khan ni kum November thla in thlan puya polling station ranga duty zirtir tu te chuan kha in thlan na a khan eng thil fel hlelma a omlo ti in bagan khopuya sa khobiang na mun pui pagoda a dot an soilo zianem ngatin thia an cham heti mek lai hian voin kha video conferencing manga Aung San Suu Kyi kota a in lan hun ni ma se
sipai hawin internet an ti to pawangin ti ngaina a lova a hun son latani Chinese factory khatu te hal nge dita nimin khan yangun reason huam chung layang tan nge le a thren sui pi tha a Chinese factory lian tak tak te chu halani ti kan thralom ome factory halani nu loka media rang rangin mi puilong oil lovin hang factory te hi an halani thu adara khovel huap thu thar the dar tu te jinga rin lo ber BBC po in antar lang arangin Chinese media rang rangin antar lang chuai ngal bokani China sarkar thu puang tu chuan yangona Chinese factory som chu halani a Chinese hotel pakhat bei ani bok motorcycle chuang mi som ni vel thirbung Raipuar le petrol ne na thok chuak ta chuan factory hi halin factory a thok Chinese staff engemozat an hliam ba ka a chunga hun engemoti chungan tangani atia Beijing a inbun China Global Television Network chuan motorcycle chuang misual riam reikeng som ni rual te hian security te ton tlangin factory lu na le bungroda khom na atangin an hal tranti antar lang vebok Chinese sarkar thu puan chu na ber Global Times chuan nizan khan Chinese factory som thum pani halani a US dollar makta duai som thum pasari man hu zet thilakang chi ani anti nizana Chinese embassy in thu chu anei nuloka Myanmar Sipai te chuan laing tania township pa martial law an puang ngalani kha China sarkar thu hi chu akoyang yelin an zo mani ngal zel China sarkar chuan an factory kang te hi democracy du'a pungkhom te hal nia a riata wangin Myanmar Sipai that mado ho tu te chu lung oilo na lan tir tura mi pui pungkhom te laka khauzo ka che turin a riat tir ngala barmaram chunga Chinese thil nei le an mi le sa te veng him turin nataka anorba ka poi khoi tu te zong chuaka an chunga hremna lekko turin a riat tir ngal bok he thil hi ral thuam le tharum tho na lam khoi lova pungkhom thin Myanmar mi pui te chuan an hel hle a mi makta duai khat donin social media kaltlangin Chinese embassy thu chu an du lo je hi Burmese le Chinese in boin khan an the dar chuai ani democracy du tu te chuan Chinese embassy in an ma ni ham that na tur chau ngai tu a thu chu an siam hi kandem tak zetani ral thuam le tharum tho na tel lova mi pui pungkhom za chuangin an nun na an chan to chung po in China chu sipai sarkar dem na tur shalowin angoi rengzo kani anti democracy tundin le du tu te jinga pakhat chuan China ve mei hi a Burmese poisoi lo tam tak tha an ni nuwa po an thlawang hau du lovin an ma ni hlong na tur factory kang thlawang chi an hawani ati lung oilo na lan tir tu te jinga pakhat chuan kan nun na kan chana ruang let zat kan chiar mek laya China in Myanmar mi puite an thom no siam chuan mun pui hal angamin pu'a chu mai po la du tok lowa lung oilo na lan tir tu te laka na taka che tura a hriat tir hi poisoi lo tam jok that tura ngen na ang berati mi puilam chuan China hian sipai te che dan rap thlak tak le thilan ti chiat dan hi China chuan hai lui tata keini kan pun khom ni khuwa po a engma ti chewe ngai lo te hi min pong tem tawak ringotani antilom China le Myanmar tho dun na chungchang zir chiang tu aming tarlan du lo pakhat chuan China chu chua chu Beijing in poisoi lo tam jok tha aphal ti a hriat tir na ani ti in sipain thu nei na pong la ka adu lo tu te chunga rong taka an che chung po in China chuan adem du lo chu ti a nekin athil nei te ven himna na mi pui te tor tir turin alati ta deuh dewa Myanmar mi pui te hian China thil ti hi kan thei ngil ngai to lawang Belt and Road Initiative report nuaya China in ma alak mek na le nakin zela tan po apoi thayanga ti ani Burmese human rights activist ong mu min chuan sipain mi pui pungkho min tharum an tho awang chowa metpuak anga an in soina China in a pom zel chu thil thalo takani thu soin sipai ta che dan rong tak chu China hian mu kan lui tata lung oilo na lan tir tu te laka sipai che dan rap thlak tak mi an kap lai le an ngai salai video chu an mu thalui tatani China hian ama ham that na tur angai tu tak takani chuan sipai hi demin UN malak tum na hi dang su se kan mi te jinga China huat na alien sot le a Chinese siam hrim du lo na anasa to le China hian engpo ron ti se ando dal zel to donani Chinese investment hian chona engemo ama chona ngai ti in China sarkar chu sipai nilawa mi pui thlop jok turin angenani China le tatmado ten factory hi mi pui hal anga war taka an puanjar lain akan na muna industrial zone thu nei tu te chuan kang mai chua chan hi chui me kani thu an soya
mipui lampo in factory athok Chinese pa ngein sipai halani thua soi chiang antibok sipai en kol miyawadi media chuan mipui lung oilo te halani ti in kangthel tura an ko kangthel motor kalna tur kong puipo protester te hian andang luini in antar langa mipui lam ve thung chuan factory hi an hal ni lawin sipai in fin ver ther chuin an hala mipui lung oilo hal angin an chuata ani kangthel motor dang tu po sipai an ni anti ve thunga sipai in factory an hal don lai le me an de kai nu thalak adar na sa hle ni zan lama mipui thinrim hal angatar lang tu BBC World Service ECC editor Michael Bristow chuan voin khan factory hal tu te hi tu te nge an ni riat chian ani lo thua soi Michael Bristow chuan Myanmar Sipai in thunei na an pong lak po cabinet in sik soina ti le ka soi du tu China laka Myanmar mipui thinrim na aso san tak ze lawang le iwen in sipai do dal zonga thutlung na siama tumpo adan lui thlat zia lawangin mipui an lom lowa mipui le China sarkar inkar athat lo wangin mipui tia anpu ani thei Myanmaram chunga China in tun hnaya tui khwale ko parmain asiam chungchanga boina anlo nei to bok nen Myanmar mipui telaka China maya baltial tel don ni ina langati chin chang thajok te chuan hetianga bazar le mun poimo hal hi tunma atanga Burma Sipai ten mipui bumna na anlo chin than to ania chu wangin tun trumathil thleng po hi anmani ti ani nge yang anti kan tarlan photo angin sipai ro rel na hnuaya an masak laya ta to ten taka lem chan ching sipai te hian khovel mit mu athiam chan tumin an thluak an vor firan di thayang tun thlatir lama yangon atanga sipai nupui le an chungte an in thiar chuak sup khan mi makti lo hlo to in sipai te hian na zo ka che tan tumanga boina na sa jok po lo thleng se an chungten an tor velo nan an chua tirani ang ti ngai dan an nei hlom tin tun trum boina hian kumsang khajako somriat pariata mipui jinga civil mi ni om taka boina siam tura sipai anin rol ang thawa in rol turin mitam takti ania jel tang sing chuang an chu ani kha sipai jinga po en thlatu ata na an man chun lama lung oilo na lan tir mipui jinga civil mi anga tel zana duty chun zom thin an ngeya sipai en poi khoi tura an chhor civil mi an nual bok sipai te chuan an ma ni hum tu chun China in lung oilo na lan tir tu te a huata na sa zo ka an laka an che theinan heng mi te hi civil mi angin factory hal turin atir po ani thei factory akan hnuloka Chinese media lamin mipui halanga an chu ngal sup theite kha amak angreng hle a athu te po in ang puta sipai te hian tumlok dan mumal tak nei saranin ruah manna an siamanga mipui hal ni om taka halin mipui an phiar ru ani theyang China in lung oilo na lan tir tu te chu apoi sei tu anga angai thei vai chuan tat mado te po na zokin mipui laka antal thei don ti chu thil chiang sa ani democracy thop tu te lam chuan Chinese factory hi sipai hal nge yani ti in afin fiana an phora sipai hal nge yani zia fin fiana ta na an man thalak pakhata chuan sipai pakhatin meide kai tran na tur meibu a cheplai omin a meibu che a hal to nu mu tur thalak a ombok a thalak hi chiang zokin lo entaila janindar som pakhat le achen vevel khan layang taya a sipai in kulna bullok industrial zone chu akang le vut tu hal nge ni le ta ang sipayan in kul renglai zan reilama le ngal tu nge wa hal ngot theyang